da pogodi jednog od 3 od nas u našem životu. Istraživanje u mojoj laboratoriji je fokusirano na studiji kako DS3 može da spreči razvoj raka. Ja sam fascinirana ovim genom zato što P53 ne funkcioniše kako bi trebalo u 50% slučajeva raka, uključujući rak debelog creva, rak pankreasa, rak pluća i mnogih drugih. Drugim rečima, ako je P53 oštećen ili neispravan, rak će se razviti kod tih osoba. Već 30 godina istraživači kao i ja pokušavaju da otkriju tajnu kako P53 sprečava razvoj raka. Do sada niko to nije znao. Ali mi smo otkrili sada da je ključ za njegov efektivni rad P53 je specijalna grupa gena koji funkcionišu u obnavljanju DNK. Ova informacija može da pomogne lekarima da uspešnije identifikuju pacijente sa povećanim rizikom raka i također da efikasnije i sigurnije prepišu tretmane. Ja se nadam da u budućnosti istraživanje u mojoj laboratoriji će pomoći u borbi protiv raka.